Hai. Okey, kalau pagi-pagi tu saya akan mandi dulu lah. Mandi, solat subuh punya. First, cari kuih raya lah. Pagi raya bangun tu first mandi of course. Lepas tu mandi makan dulu sikit, selalu makan rendang dulu. Dah makan baru gerak masjid untuk solat. Favorite tak ada nas. Lagi-lagi kalau mak buat. Kuih favourite selalunya kalau pergi rumah orang memang cari bangkit cheese je. Tupat. Rendang ayam. Semprit. Mi kari. Sate.